wangi banget ya. Wangi banget sih. Thank you. Shanghai. Taunya isinya nasi bakar. Yeah, yeah. In Indonesia we call it pepes. Yeah, literally. We call that. Gila. Sorry. Stop dengan iya anjing. Alot. Alot please. Alot. Udah banyak anjir. Udahlah pakai mushroom, pakai truffle. Itu juga di bakmi milenial selalu Apa truffle oil? Yeah. Ini udah mushroom, truffle lagi. udah habis ini 1 kilo. Oh. Abis ini kita mau main air, abis makan. Kemudian kita balik lagi ke City of Dreams atau Studio City. Hello. Udah nyampe Jepang nih. Dari Makau ke Jepang. Nah, ini juga salah satu tempat yang direkomendasiin sama tour guide-nya untuk nyobain indoor water park-nya dari Studio City Resort. Ini ada di dalam mall. Jadi kita nyobain sekarang dan kita tinggal keluar dari kamar hotel doang sih, terus itu masuk ke mall. Okay, do they have Negronis? Oh shit! Gimana nih? Gimana nih? Dingin. Ini dingin banget, Phil. Okay. I mean, I wasn't sure about this, but this looks sick. Kamu bisa surfing nggak? Aku nggak lihat kamu. Gak tau kenapa gue lagi pusing parah. Pusing. Kayak ini efek dari kewanitaan gue lagi bergejolak, jadi gue lagi nggak ada maskulinitas. Gak mau gue naik Abi aja. Berani lagi si gila. Oh udah pro. Fuck that. Alright, okay. Okay, hold me. Yeah. Am I recording this or not? Stop with your laugh. I can't see anything. I am. I think so. Wasn't my intention to get wet, but okay. Kita ini nih, they asked
us to ride this one. This is like the whole, Oh ya. the whole place. Mana? Mana? Stop the thinking high. Alright. Are you ready? Ready. Kenapa aku yang di depan sih? Ladies first, say. Oh. Ladies first. Kalau kayak Anu gimana? Nggak tahu. Babe, you need to hold me ya, because I'm holding a camera. Are you ready, ladies? Yep. Sambil ngebroni enak sih. Ngebroni, one, two. Almost there. Almost there. Ini kayak di film. You know what's behind? You might know. Yo. Ah, tugas gua berat banget. Tugas gua berat banget ya Allah. Terus. Alright, sorry. Gila, tangan gue hebat juga dari gimbal lah nggak? Licin tapi dia. Terus apa kalau udah sampai atas? Lompat. Kan. Bye-bye. Bye-bye. Nah, kamu harus kayak wrap aku deh, bisa nggak? Yes. Oke. Maybe you want me to record you? Oh, oke. Enak banget. Takut. Yap. I'm good. Ih, kenapa gue duluan? Let me know what's behind. I cannot see. Oh!
lagi warnanya. Oh my god. Cannot see anything. Me too. Udah banget. Ini never ending. It will never end. Ah, udah. That's so fun. Ini lumayan loh turunnya tadi. Ini sambil pegang HP. Tangan gue, menurut gue harus dipatut diapresiasi untuk menjadi gimbal natural sih. Naik lagi. Ngadep depan kamu. Okay. Nyangkut. Nggak terlalu berat saya. Pusing banget nih. Anjay, kata tahu diliatin jadi bisa. Happy Abby. Happy Abby, yeah. Ya. Happy Abby birthday. Happy Abby. Baby. Happy Abby. The baby. Happy Abby. Happy Abby. Happy Abby. Ambil deh guys, ambil. Lihat, ini baru gue cabut, terus kayak pokoknya gumpalan yang di sini gue nggak tahu lah, gumpalan jerawat itu hilang dan udah jadi kayak nggak ada. Padahal ini jerawat terhitung baru loh. Cepet banget gara-gara acne patch ini, gue seneng banget. Fun hack. Ya, tapi kayaknya emang acne patch yang ini juga bagus sih. In my ears. Ada pressure. Di tas belum apa-apa. Take away. We still haven't used the Fujifilm camera. Iya, kita nggak ada isinya. Belum beli. Fujifilm bukan Instax. Instax justru ada isinya, Fujifilm kita nggak ada isinya. SD card. Gimana? Fujifilm di mana? Gak tau. Jadi kita punya best friend baru. Kayak seru. They're also drink. Love it. Apa? 文化局，文化局。Men. 文豪局。文豪
Ntar dia udah kata di Gimana coba gimana? 文豪曲，文化局，文化曲，对对对对对对，对，我不知道。 kan bisa bahasa Shanghai, Gantian. bisa bahasa Shanghai. ya dikit dikit aja. Gantian coba. Sekarang bahasa Prancis. Oh, Bisa bahasa Prancis? no, No. ya. Prancis kan Portugis. Bahasa Portugis kan Prancis. Enggak beda. Beda apanya? Beda bahasa. No, Prancis kan Portugis tuh. Portugis. Koi. Beda, different. Beda. Ya itu the Paris Prancis kan sama Portugis kan sama, ta? Enggak, beda, bahasa it's different. bahasa Prancis sama bahasa Prancis bilang hello, Halo. bonjour. Bodoh. Bonjour. Bodoh. Bonjour. Bodoh. Bodoh. Bodoh amat. Bonjour. Bonjour. Balik ke sini lagi, supirku. Bolak-balik. Biasa nggak usah telat, sekarang telat. I love you. Gitu. Kalau I love you. Why I need? Wah, ini. Nah, cara Jawa apa ya? Loh, nggak iso. Aku tresno karo kowe. Bisa. Aku tresno karo kowe. Jelas tahu dong I love you apa? I love you. In I love you. French. Kamu tuh, aku, you know. In French coba. Bahasa Prancis I love you, je t'aime. Dia tahu. Wah. She knows. Ya, ini kayak pintar Coba, nih. coba bilang je t'aime. Apa? Je t'aime. Je t'aime. Ya. Je t'aime. Je t'aime. Yang bisa ngomong laler pasti bisa. Ya. Apa? Yang bisa ngomong laler Ya itu. Ya susah. gampang. Ini kota tuanya Makau. Besok Konteng. seru banget. Ada Chopin cho hay lắm. Hay, hay, ngam. besok ada parade gitu buat memperingati 25 tahun kemerdekaan Makau dan pengembalian Makau ke si Republic of China. O mendigo a esfolar no portal e uma bica a tomar a correr antes de trabalhar. E o tempo a passar-se a ver, o momento a parar, a refletir e pensar. O almoço comido de pé, apressado também, quase sem mastigar. A conta que passa da conta, o dinheiro que não dá para nada. E o olhar que deixamos a montra, fica à espera da nova mesada. E o tempo a passar sem a ver, o momento a parar, refletir e pensar. E quando acaba o trabalho, o regresso para casa, o transporte, o jantar. E quando Lisboa adormece, a certeza que ela nos deixou é de haver amanhã outro dia para viver igual ao que acabou. As verdades mais certas, mais impuras, que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecer. Tiba-tiba kaki gue kayaknya sarafnya kejepit, I don't know why. Kita harus jalan terus nanti. Kasihan Lihat lo. Bener ya? Ya, kasihan. Jadi aku tinggalin kamu. Udah, bye bye, see you in Jakarta. Dari sup buat foamnya. Okay, we'll take one nasi lemak and one Hollywood for me. And capsicum. This one is smoked, baked the capsicum and corn to make the butter. Oh, So a little bit smoke flavor. okay. So the butter you made it by yourself. Yeah. All the bars like Okay. yeah. Enjoy it. Okay. Thank you very much. Sorry.
Aku takut ini masih lagi. Ya silat. Mana tadi? Kayak apa teman? Ayo, is a plan. Is a plan. Kenal Abi ini Abi. Astagfirullahaladzim. Bisa emang dimakan? Ya, Ada rasanya? ya dikit. Apanya anjir? Tukang bohong. Ini cicip. Sial. sauce. Oh. And the other one is the homemade yellow mustard mayo. So Okay. you can put the few food and Amazing. This looks amazing. Thank you very Jadi much. di satu ininya barnya terus kayak kamu dip taruh di situ gitu. Yeah. Ah. 就唔中意加。呢個你叫蘇關冇俾過。 Oh, keren Wow. banget. Nih. Can you shake the ball? Do you have coffee beans? Amazing. 3 coffee beans. So, will you explain to Abi and Tia, Yes. like why does it has to be like 3 coffee beans? So coffee beans, right? One is for health, one is for wealth, and the third one is for happiness. Really? So this one is for happiness. So it brings luck to you. Nah, bisa bawa air boleh. Air boleh. Untung Aing nggak cemburuan. Yang cemburuan dia malah. Ya, dibawanya boleh. Strolling around Macau, looking for happiness. Non, on va faire du Flying Fox à Macao. Je pense que ça fait 100 mètres de long, le Flying Fox. On va voir comment c'est. You're gonna do Flying Fox too, right? Siapa nih Len? Tidak ngerti gua. Siapa nih Len? Baca baru. Hari ini kita mau nonton yearly parade dan ini memperingati 25 tahun Macau bergabung kembali menjadi bagian dari China. Dan parade ini besar banget. Nanti kayak bakal di jalanan gitu. 4 jam dulu. 4 hours. 4 hours kita Push down your leg strap a little bit and slowly sit down. This is gonna be tightened for you, so it's okay. If you're uncomfortable, just tell us, alright? And then if you're scared, you can hold on to the 2 ropes right here or your leg straps, okay? Do not hold this is your safety. You're gonna fall if you hold this.
and at the end there's like a braking system who's gonna hit this part of the rope, and you're gonna feel your body jerk. That's normal, completely normal, and you just wait for our landing crew to pull you back on the platform. Is that okay? Oke, yuk. Alright. Di Sri Lanka nggak dijelasin begini-ginian ya, kayak emang kayak udahlah kalau mau jatuh jatuh aja. Ya udah. You're gonna tell us like when to jump, right? Okay. This is not like Yeah, all of a sudden. Okay, you Why not? Why not? Alright. You come first. 佢嗰個珠鏈咧，要唔要拆咗佢好啲？我怕到時佢散咗跌晒走。應該唔會咯。Take it off. Karin, gimana sayang? Takut nggak? Nah. Nggak. You're not scared. Alright. Enggak, Nggak, beneran. ada yang lebih tinggi, like in. Nanti lo teriak pasti. Gue takut. You're gonna jump? Yeah. Kita jatuh situ Yeah. kalau Have you done it before? No. Are you scared? I'm scared. It's okay. It's okay. It's only 20 meters. Oh, sorry. Yeah. It's only 20 meters. It's okay. Jantung You know copot. Macau Tower? You know Macau Tower? Yeah. It's 240. And then you jump from there. 233 meters. Yeah. And then you jump from there. They have bungee jumper. No. Lucu banget. Literally the cutest outfit. Dia ada makeup juga. Earrings, butterfly. Aku harus nanya, itu di mana belinya? Mbak, aku mau pakai itu ke Mbak.